Shubor nakaslem jong unongsan hima. Unawat RTI na po kathan West Giant Hills uba arki Rembai. Hene kasingiu labu por lai singiu Executive Engineer katanat PWD Roads Shangpung Division uba di Tariang. Ban ai jubab iki jingkeli jong ka RTI, lem komta un ujor syaka office jong ka State Information Officer persya yau TUEE. Haba keren sigilat patai kubor uba arki Rembai ulai thu bah khatsan terik ubanai rempang arjar arpulai. Ulapan ka RTI na UEE katanat PWD Roads Shangpung Division uba di Tariang. Haringkat ki jingkeli bakentop iki kerteng jong ki kontraktor, kakam balamang, kapisah bala plat syaki kontraktor, nak benta ubenai jeliu, nailar bat nailur jok usnam arhajar khat khandai, bat nadu ubenai, nopra hadu jeliu, arhajar arpuar, hendai nak liang UEE lakentat benjubab iki ni ki jingkeli, namar ki kendon jok Section 8I of the RTI Act arhajar san. Content dari Angki Rembai, nampak panjang suai. Mereka akan mengenai for Shillong Press Club, negara penpau yang menjadi snow dengan HBD, pada RTI kepada bu apa office yang ke PWD Road Shangpung Division, kepada nampak West JJ District. Juga trong RTI dated kepada bu aga khasan sek upnai February 2023 nama badan election adi nang to Malaysia ni juba ngalayo ni juba tang away ke question number 5 ka ba nga la thok ba please provide the name of the contractor, name of work and amount to pay each contractor for the said work. Habisnya by the question number 5 new executive engineer ula kedau ni ngaba katkum ke section E bracket I jong RTI Act ban I yakni ka juba hadir kita negeling jong aku nong buat RTI ngala phabian ye jing tho show new executive engineer uba di Tariang uba dai executive engineer jong Shangpung Division Hakalai trik pada Agust 2023, hakabang ngalai di top yang banpan ini juga katku berkendon jong ke schedule 8 nomor 2 jong ke RTI Act kabala kedau syai bakini ki question bangapan kadai hok ba un ai omdai ban buri yakini jingkeli ke bangalapan Andre new engineer nadu kene lain tarik Agos hadu mentaru uklem ai yang di juba wala ai bor yu ban juba ku usnap bai ya kene kan cingkeli ai bide bat kene ne gelam jonga fa ban bu cingkeli ngau new executive engineer jong ka Shangpung Division ba nadu no ba ulong halor jong ka ai RTI kapal pasport jong ka parlimen nama katkum kene ka act ka kedau syai ba u challenge ye kendon ka RTI kapal ai apa ka ri jong ni ha bade bat kini ban sisa susu igeni ni la fai yang iko ka RTI apa jong ka NEC Career Division Pitbury Road keju kecingkeli nilai yo berjubah ke biang iklan pentai tak kowe berjubah untuk yang kita question number 5 kebangan apa kebagi kentai hang ni ke penpau bau new engineer tim ban ayat ni jubah nama wong yo dan area cylinder kepengila ban jor yang ni jingsian jongi habe de bat kene ka RTI ani tu sai bi ba kene ka RTI kang ngilap lagi jing file jongi ngilap ba nipan yang jing pendut aduk kami kila pendut nak pentabang kiper bat maintain yang ni surok kibudan untuk division pilih mentah aduk nasor aduk nong kendong borok ki surok kila jatut klaim don prepare nengin tipan kanu ka amount kila spend hantu hakisi kota lene po hakisi snem ka annual budget nak pentabang pendut gitu andai kecing siam jong ni ba hakato division abang ilet kato kan itu dijaka nisiem ba kibupuni kisurok siapa internal board kijadon kisurok
claim dan repair ki purpose ne kat ba ka amount pat ka bengi yo ke jing pulut hapo to division within 6 months ke jing pulut kalong haulus ng atja apo lai kalong haka solution number 1 kita pendut arpro sapo lai la adu jun haka campung subdivision kita pendut 1 klur nupa lai la tengka kemud kejing pendut berok kalong san klur within tapo ndu penai kita pendut san klur nak bentaban repair badminton yang ni suruh habis bat kini negalian jonga kuk nong file lagi ni ga RTI kwa pan ong ba hadin bangan up yang ni ke question number 5 hadin baliyo nga iPod ya kunju nga iPod yang ni yung executive engineer ba un ay ke juba hapo license le dalam juba yang ni kejing kali question number 5 ang ay kejing jual persya State Information Officer. Nama anda ngaliyo ini detail. Negalian jonga ngalapan kred ban lapan kred ikut Islam ban ujo dia kini sebab Meghalaya State Lokuta. Nama kini kejing pensawaka yang kini bisa paiba. Kabar klip kejing tray kalau kejing penduduk ban kejing duk kejing mentoy ya kinong song ban dia state liberal away. Kum berpiyo inata hakini gimana di baladep borok-borok ikren di sini dong surok apa soal pono kendong dari debat tip hadu kakno state government langpa department kalemang dan bentaran penduduk yang ini di repair and maintenance kaba kekampan asport bon idom-dom dan yang detail jong ini disenong ngamla kan itu bentar mangana up yang dijubab hadin ba ngalayo yang ini dijubab ai ba keyboard ba halo ki bere mamle inquiry deban hadin nak dapat kisah ai di detail di ba kumlo ke jing siam jong ti habe debat kan ai RTI ma file bo campung subdivision di road ba pada ini kenal section ini section E bracket I RTI Act 2012 section E bracket I kung di pertama terpenuh atau main kumlah mak juga pendon. Tak kini pat pendon kebangapan yang kini kelihatan jonga. Kini pat pendon kebangapan ba kekendon schedule 2 jong ak kepekerjaan jong department perkenan rekam agak soka ki pakai pelai no nomor section 24 jong ka hendai wan pelai no untaya kini department di perkenan rekam soka kata kebangsa kam kentup yang jing ajing tip sepang jing bangsa. Kemudian apa ni pani ki bil barilis ni debat yo kan. Kumung tip ya kedua kadang ada ni yo yang kita jing pelun. Katung ni kan debat. Kemudian ulawai li ni kan section. itu kisah mengenai jemburi yang dijebak pun. Jadi kecil bentar jumlah eksekutif engineer bagi political process. Ini political namla banong tambah habis bab ni engineer kejing buri jong uji kini bermula banai nama beri berukustan kumrung tiban pulih dunia ini tak kumrung syuk pedau krim bid ini nong fire hati kumrung syuk pedau ini nama balai syawang ngan press conference tu ngalah ai gue kejing tho bapanjing pensyai habis bab kejing tap jong kok hati semua bawan pensyai ya kata kali taruh syuk sengap mentala abnai dan play kemudian usong ang katong shooting ang mo train yung tapos ba wala lang kung ka private property hagala day mong private ba di ban jupat kan internal day ban le ban conduct yung internal inquiry sa department kan day usus nga ba Tak rumah nak misuse yang buat. ay lang kung misuse ka pa ba nalo ba kitundon ay pedo siya pamday ban pedo Itu mana pokok vision buatnya udah kibian juga. Akhirnya division nilai yo, kung magipang puntang yo. Ini jinglak curi kan di BD itu clear, terus kita coba coba itu. Apa clear? Nilai yo kecuba tang minta nilang le ya kan, nilang le inquiry, adin kata ning sampai ke jinglap jongi, keju ke jingpan jongi, nama minta nilai yo ba kijing pudut tang kita nilai poison puluh tam
apa 6 months siya spend ni bisa Kenapa sekali dan kita belum lagi buat tapi ada media di surat. Tapi ini mau kita belum ramai nasi di mana jadi surat belum lagi kan buat ini. Kebetulannya bang buat ini adanya yogi ba kipai ba trong cái division mana kesenian kipai ba ban marmot surat senang dan berhimpia tengah jumbo kecil perkat tengah apa kimang ya kepisah ban meeting si surat Sino kerja, balik pun Pak Ami dekat lajong. Bandia teri untuk suruh. Sino jak di kontraktor, sino jak itu kan, bisa bagaimana tentang itu. Kung babio imenta ba, deng apa don ki emergency board. Dari kesoka kesubi untuk nama ba don keabjing mai di baita. Kapa hari ini kepisah imenta ban le ini maintenance wat luput ki pelai bisa.